Bog svima i dobrodošli još jednom na moj kanal DP Sara. Ja sam Sara i vi danas gledate serijal o trudnoći, odnosno konkretno story time video o tome kako je meni pukao vodnjak u 29. tjednu. Ako ste me pratili na Instagramu i na Facebooku, onda ste bili točno tada u toku i znali ste, odnosno znate već otprilike kroz što sam prolazila, no ipak odlučila sam snimiti ovaj video da vam dam još više informacija i da eventualno pomognem nekome ko prolazi kroz ovo isto sada. Pričat ću vam kako je izgledao taj dan, upravo dakle u ovom videu, i isto tako pričat ću vam kako je izgledao moj boravak u Petrovoj bolnici, pošto znam da postoje brojne kontroverze što se tiče Petrove bolnice. Dakle, imaju ljudi poprilično oprečna mišljenja, dakle neki izuzetno pozitivno, neki izuzetno negativna. Uglavnom, ja sam cijelu svoju trudnoću govorila samo da se ne porodim u Petrovoj bolnici. Na kraju sam se upravo tamo i našla i mogu reći zaista hvala Bogu da sam se našla. Samo ću reći jednu stvar, a to je dakle da je to bolnica koja ima najteže slučajeve i najrizičnije trudnoće, dakle najrizičnije trudnice i djecu preko sebe, tako da između ostalog i to je jedan od vjerojatno razloga zašto mnogi imaju negativna iskustva po tom pitanju. Uglavnom, moje iskustvo je pozitivno i željela sam ga podijeliti s vama. Statistika svakako nije bila na mojoj strani, zato što većina žena kojima pukne vodenjak, a to je nekako i logično, da se porode u prvih 24 sata od pucanja vodenjaka, odnosno vrlo brzo. Međutim, kod mene nije bilo trudova i ja nisam bila otvorena. To je prva stvar i glavna koju trebate znati. Također, najčešći uzrok prijevremenog puknuća vodenjaka jest infekcija, koje također kod mene nije bilo. Sad, što je do mog pucanja vodenjaka dovelo? To zna samo Bog. Dakle, ja to ne znam, liječnici to nisu utvrdili. Sad ću vam pričati kako je to izgledalo taj dan. Dakle, to je bila nedjelja, 3.9. I taj dan sam učila za ispit koji je trebao biti, odnosno za 2 ispita koji su trebali biti dan poslije, dakle u ponedjeljak ujutro. Odnosno vježbala sam, radila sam statistiku i prije toga, dakle ujutro kad sam se probudila, došla mi je prijateljica na kavu i ona mene pitala: pa Saro, jesi ti spremna roditi, odnosno jesi spremna za bebicu? Ja rekao, pa još uvijek nisam. Samo da se poslože ti ispiti, da to porješavam jer mi je to toliko visilo nad glavom do tada, i rekao onda će biti sve ok i bit ću spremna kad god se to desi. Dakle, to mi je ostalo onako, sad kad razmišljam, rekla si nisi spremna još. Ali dobro, uglavnom došao mi je nakon toga moj dragi i zalegao si pred televizor, a ja sam u dnevnoj sobi vježbala tu statistiku, te zadatke. I to sam vježbala do nekih 3 sata u komadu i nisam se uopće dizala sa stolca. I u tom periodu, dakle jasno, kad se ne dignete 3-4 sata sa stolca, vam se počne i pišati. I odjednom ja se dignem i rekao idem ja njemu dati pusu, idem na WC, idem se spremiti k svojoj baki na ručak, pošto je, trebala sam kod nje ručati. I ja dignem se i sjednem k njemu, dam mu pusu i odjednom osjetim onako mlaz tekućine. Dakle, doslovno ko da mi je mjehur pukao. Mislim, nemate nije mi nikad do sad se to desilo da bi se i malo popiškila, ali eto, to sam prvo pomislila da se desilo. I ništa, prvo sam bila, kaj je sad ovo? I ništa, odem na WC i to je doslovno bio mlaz, ogroman mlaz tekućine, uglavnom ogroman mlaz i to je jako išlo. I sad ja nisam znala jel ja to pišam ili šta je to, ili je to stvarno vodenjak. I ništa, sada, kada imam znanje koje imam, 3 su ključne stvari koje morate gledati. Prva stvar, kada imate puknuće vodenjaka, vi ne možete zaustaviti svojim mišićima mlaz. Dakle, kad vi pišete, vi u bilo kojem trenutku možete stisnuti mišiće dolje i urin će stati. Kod vodenjaka to ne možete. Druga stvar, urin je žuti. Plodna voda je u potpunosti prozirna. I treća stvar, urin vam ima specifičan miris po amonijaku, to znate.
a plodna voda nema apsolutno nikakav miris. I sad, ja sam uzela hlače, ja mirišim, mirisa nema. Znači, ne smrdi, boju nisam mogla niti vidjeti, jer mislim po gaćama niste 100% sigurni, pošto je, dakle, i urin ima svjetlu boju. I rekao, ništa, idem ja k baki sad, idem na naručak, ona je bila babica, ona valjda zna, mislim ona je porađala žena babica, valjda znate što to znači, i rekao idem nju pitati. Međutim, ja sam obukla nove hlače, čiste hlače i u roku od 2-3 sekunde meni su i potpunosti gaće opet bile mokre. Dakle, opet sam to promijenila i još jedne hlače opet mokre. I tu me već počela hvatati poprilično velika panika i živčanje. Baš sam bila izvan sebe, moram reći, baš ružno. I ništa, uzela sam knjigu Što očekivati u trudnoći, izuzetno dobra knjiga ako imate ikakav problem, i sad pisalo je pod određenim poglavljem nazovite liječnika hitno i između ostaloga bilo je pod navodnicima, ne pod navodnicima, pod navedeno, dakle, različita stanja kod kojih morate nazvati liječnika, i jedno od njih je bilo ako osjetite naglo iznenadno stjecanje tekućine. I ništa, nazovem ja svoju ginekologinju i ona je rekla odmah hitno dođite za bolnicu, odnosno to je bolnica u kojoj sam se ja liječila do tad, mislim, vodila trudnoću, bio je bračak, tako da sam ja išla, dakle, prvo u tu bolnicu u Zagorje. I ništa, došla sam tamo i sad prvo otvorila sestra vrata i ona mene pogleda i pita što ste kao došli, što trebate, ja rekao puko mi je vodenjak. Ona mene pogleda, pa vi ste malo trudni. I ja onako, se da, pa malo sam trudna, nisam 9 mjeseci još, jer tad žene obično rađaju ako je sve idealno. I ništa. Ona meni stavi na stol i odmah je došla doktorica i uzela ultrazvuk. Ultrazvučno je pogledala kolika je količina plodne vode i ultrazvučno je pogledala, dakle, je li sve ok s djetetom. I vidjela je da je sve u redu s djetetom, ali da plodne vode nema, što znači, dakle, jasno da je vodenjak pukao i vidjela je to jasno vaginalnim pregledom u spekulima. Ništa, dala mi je infuziju, odnosno dala mi je takozvanu tokolizu, to mi je infuzija u kojoj je unutra, dakle, su 2 ampule lijeka za sprječavanje trudova, to se naziva, dakle, tokoliza. I dala mi je u guzu sa injekcijom sestra lijek za brzi razvoj pluća koji se naziva dexametazon. Unutra su zapravo kortikosteroidi koji na naglo potiču sazrijevanje pluća djeteta. Odmah su me strpali u kola hitne pomoći i ništa, da idemo za Petrovu. I sad, dakle, do tad sam ja bila ovako, doslovno ovako, meni su se i noge tresle i ruke tresle. Meni se to ne dešava inače, ali čim sam ja legla u kola hitne pomoći, samo sam počela moliti i moliti i moliti i moliti i mene odjednom toliki mir oprao, znači ko da sam se ja u nekom vakuumu našla, ja doslovno to ne mogu objasniti ni dan danas. Nebo je bilo predivno, 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 jednostavno osjetila sam ogroman mir i znala sam da će sve biti ok u tom trenutku. I eto, tako je na kraju bilo. I ništa, stavili su me u predrađaonu u Petrovu kad smo stigli i sjećam se, mislim, napravili smo već pregled tamo i dali su mi, sjećam se da su mi dali pelenu i baš imam sjećanje da sam bila u WC-u i pokušala staviti tu pelenu i nikak nisam znala, odnosno krivo sam ju stavila i znam da sam rekla sama sebi, Isuse, pa ne mogu se sad poroditi, pa ne znam sebi pelenu promijeniti, kako ću djetetu promijeniti pelenu. I ništa, drugi dan su me napravili opet ultrazvuk i rekli su mi, dakle, da je plodne vode uopće nema i da je curica, mislim da nosim curicu, još jednom su potvrdili, i da je teška 1270 grama, odnosno 1,2 kg, što je, dakle, za tu gestacijsku dob, odnosno za 29 tjedana, toliko koliko treba biti, ali još uvijek, dakle, nije idealno da se dijete rodi sa
tolikom težinom i tom zrelošću. I ništa, rekli su mi jednostavno da je svaki dan u trbuhu blagoslov, odnosno da dijete još uvijek treba sazreti i da će to biti puno bolje za njega nego da se rodi odmah. Međutim, i ako se rodi, da neće biti nikakvih groznih posljedica. Rekli su mi također zapravo da situacija nije idealna iz razloga što ako se dijete rodi sada, opet će ga trebati održavati na životu i opet dugoročno neće biti nikakvih posljedica, ali opet je ono pod svojevrsnim rizikom. Međutim, da ako oni puste mene da ja ležim, svakim danom je zapravo sve veći i veći rizik za to da dijete pobere nekakvu infekciju, pošto, ajmo reći, dijete inače obavijeno tim plodovim ovojima u kojem je plodna voda. Plodna voda se meni i dalje stvarala i istjecala konstantno. Međutim, taj put, tu je jednostavno jedan otvor koji predstavlja slobodan put za infekciju do djeteta. Odnosno za bilo kakvu bakteriju koja izaziva infekcije, dakle da dođe do djeteta i napravi potencijalno problem. Tako da, eto, u svakom slučaju, dakle, u trenutku kad sam ja došla, ja nisam bila u infektu, rađena mi je kompletna krvna slika, urin i sve, i određeni parametri jesu bili mrvicu povišeni, no nije bilo ništa što bi ukazivalo da je infekcija u punom jeku. Oni su meni u bolnici, bez obzira na to što oni nisu znali o kojoj infekciji se može potencijalno raditi, ako zapravo do nje je došlo, pa su mi dali široko pojasni, ajmo tako reći, antibiotik, odnosno antibiotik koji rješava velik broj različitih infekcija u različitim sustavima. On se naziva Ketocef i njega sam primala 14 dana 3 puta dnevno. I isto tako svaki dan sam bila na infuziji, odnosno toj takozvanoj tokolizi, odnosno infuziji sa tim lijekom Partosistenom koji sprječava trudove. Međutim, neki liječnici govore da ta tokoliza ništa ne znači, da je to djelotvorno kao i tik-tak bomboni, dok se neki drugi liječnici kunu to. U svakom slučaju, dakle, ja sam na tokolizi bila 6 tjedana, dakle sa 35 tjedana je ona meni u potpunosti ukinuta i ni dalje nije došlo do trudova. Također, dakle, svaki tjedan je meni u bolnici vađena krv, mjerena temperatura 2 puta dnevno, znači ujutro i obično popodne. I sa vremena na vrijeme su mi rađeni i vaginalni pregled da se vidi jesam sad počela otvarati. Međutim, kada vam je pukao vodenjak, nije dobro prečesto raditi vaginalne preglede, zato što opet izlažete se još veće vjerojatnosti da dođe do infekcije. Također, rađen mi je tu i tamo i ultrazvuk da se vidi kako beba napreduje, odnosno koje je stanje plodne vode i koliko je beba dobila na težini. I od 33. ili 34. tjedna svakodnevno vam rade CTG, odnosno slučaju vam otkucaje srca i to bilježe. Dakle, CTG stroj bilježi na papir i onda se vidi koje je stanje djeteta, odnosno je li ono eventualno u bilo kom trenutku u distresu, jer onda se zna da ide se direktno, odnosno hitno na indukciju poroda, da se dijete spasi. Međutim, meni je CTG stalno bio ok i to je bilo super. Što se plodne vode tiče, znači, ono što je jako bitno reći kod mene je da je meni, dakle, rekla sam vam prvi dan kad sam došla, doktor mi je rekao plodne vode uopće nema, vidio je to na ultrazvuku, međutim, meni je konstantno plodna voda curila. Što znači da se meni ona svaki puta stvarala, znači svaki dan bi mi se stvarala, posteljica i dalje stvarala, znači taj mehanizam nije bio štećen. Obojnice zapravo koje drže plodnu vodu na jednom mjestu, isto kao i plod, je jednostavno bila probušena. Pa eto, ona se nije mogla zadržati na tom mjestu gdje inače ide. Također doktor mi je rekao da se ne forsira porod prebrzo zato što se može desiti, iako jako rijetko, da ti plodni ovoji i spontano zacijele, odnosno te ovojnice, ta ruptura da zacijeli, međutim to se nije desilo kod mene, dakle meni je konstantno, dakle do zadnjeg dana do kad se ja nisam porodila, meni je stalno plodna voda tekla van.
Također bitno je pratiti plodnu vodu, da ne bi bila zamućena, zato što to onda znači dakle, da je dijete pustilo svoju prvu stolicu ili mekoni već u bušek unutra, tako da opet se povećava rizik od infekcije i mora se ići hitno u porod, međutim meni je bila super cijelo vrijeme, dakle bez mirisa i prozirna. Od 35. tjedna nadalje sam bila na nogama, odnosno pitala sam doktoricu mogu li ja sad konačno se malo aktivirati, zato što mi je već bilo dosta ležanja, a i tad su me skinuli sa infuzije. I ona je rekla da mogu se malo aktivirati, pripremiti fizički za porod, dovesti u kondiciju, međutim da sad ne idemo, ne znam, trčati maraton i na nekakve velike pohode. I jednostavno od tad je meni sunce svanulo, ja konačno psihički ne 100% da sam bila dobro, od tad već 110. Jednostavno osjećala sam se super, mogla sam i malo prošetati, mogla sam u bilo kom trenutku i do dućana kupiti si bilo kaj sam htjela jesti, meni hrana je ogromna ovisnost, tako da mene podiže i od tad je bilo sve super. Također, dakle, od 36. tjedna su meni počeli lažni trudovi, međutim, to nije niti približno što vas čeka tijekom poroda, o tome ću vam pričati u sljedećem videu, tako da definitivno to nisu bili pravi trudovi, a u 38. tjednu sam ja pitala doktoricu kao, ne u 38, pitala sam u 38. tjednu, pošto mi nismo znali što je uzrokovalo moje pucanje vodenjaka, da napravimo cervikalne briseve, zato što meni u trudnoći niti do tad nisu rađeni. Tako da je onda ona meni napravila cervikalne briseve i oni su bili svi u potpunosti u redu. Tako da nikakve patogene bakterije ni nije bilo. Tako da ono što sam vam ja htjela reći za Petrovu bolnicu, ja doslovno što god sam htjela i što god je trebalo napraviti, meni je napravljeno. Tako da moj savjet je, gdje god boravite u bilo kojoj bolnici, jednostavno osoblje i sestre i liječnici imaju toliko ljudi preko sebe, misliti na svakog pacijenta posebno, ali ja moram zaista reći da što god sam ja pitala dok sam ležala u Petrovoj bolnici, od ultrazvuka, od vaginalnog pregleda, od dakle, tih cervikalnih briseva, pa i do indukcije poroda, dakle meni je obavljeno. Tako da, eto, u 39. tjednu, mislim 38. smo mi dogovorili da će u 39. tjednu biti indukcija poroda, pošto i dalje, dakle, postojala mogućnost, odnosno rizik od infekcije, međutim, eto, da se to spriječi, odnosno da više kad sam već toliko bila dugo ležala da ne bi došlo do toga, meni je rađena indukcija, odnosno umjetno poticanje, ajmo tako reći, trudova i poroda u 39. tjednu i prvom danu, znači 71. danu. Dakle, konkretno o indukciji i kako je izgledao moj porod, to ću vam pričati u sljedećem videu, tako da nadam se da vas to zanima. U svakom slučaju, znači, ja ni danas ne znam što je uzrokovalo moj porod, odnosno što je uzrokovalo moje pucanje vodenjaka, ne porod. Dakle, pretpostavljam da je to kombinacija različitih nekakvih vanjskih čimbenika, znači to što sam pušila i to što sam naglo prestala pušiti i ogroman, ali zaista ogroman stres pod kojim sam ja bila. Ja psihički zaista nisam bila ok, i ako vas o tome zanima video, znači to vam je prošli video i gore je bio link, tako da svakako bacite pogled na to. Što se posljedica tiče, tu neću puno govoriti, najčešća posljedica je prijevremeni porod, no to je zapravo uslijed infekcije. Tako da, što se komplikacija drugih tiče, ja tu zaista neću puno govoriti jer ima svakakvih komplikacija, no neću vas plašiti ako ste u tom ako ste u istoj situaciji, jednostavno bolje da to ne gledate. Tako da imate svašta na internetu, ali probajte to izbjegavati i ne previše čitati. A sad, zašto sam izdržala? Tu sam ja na papir napisala nekakve stvari koje sam ja radila, a moguće da su mi jasno pomogli, međutim, to kažem niko ne zna, ali svakako su mi olakšali i boravak u bolnici. Najprije, činjenica da ja nisam bila u infektu je svakako bila glavna.
Druga, to što sam preventivno uzimala antibiotike, što sam bila na tokolizi, kažem opet tokoliza, neki misle da je super, neki misle da apsolutno ništa ne znači. Također, jako puno sam vjerovala da će do 6. tjedna, odnosno 35. tjedna trudnoće, 6. tjedna u bolnici mojeg, ja sam, dakle, konstantno bila u krevetu, što sam samo do WC-a, dakle, to vam je bitno. Još jedna stvar, ja sam gotovo pola dana provela spavajući, tako da tu vam se jako tijelo odmara. Također, imala sam ogromnu, ali zaista ogromnu podršku roditelja, prijatelja i obitelji, tako da, velim, bez toga, mislim, ne znam koliko bi ja psihički bila dobro, jer zaista, to koliko se moja mama rastrgala da ona bude uz mene, to je nevjerojatno. Znači, žena radi 2 posla i još ima psa prek sebe i ona dolazila svaki drugi dan meni u Zagreb. Tako da, mislim, eto, to kad uzmete u obzir, jednostavno ne možete ne biti zahvalni na takvim stvarima. Također sam pila izuzetno velike količine vode, znači valjda bi 3 litre sigurno vode dnevno popila, i to flaširane. I također što se higijene tiče, dakle, ja sam higijenu svog intimnog područja vodila samo vodom i, dakle, nisam koristila vlažne maramice, niti uloške koje imaju ikakve mirise u sebi, odnosno kemikalije, isto kao ni WC papir koji ima ikakav miris, zato što to su vam dodatne kemikalije koje vi zapravo ne znate koje stavljate dolje. Također, velika stvar je bila što sam ja zaista molila gotovo svaki dan i vjera mi je izuzetno pomogla u toj situaciji, i također što sam bila opuštena. Zaista, od kad se meni to desilo, sam ja završila u bolnici, ja sam se zaista opustila i shvatila jednostavno da sam tu gdje jesam i da tu više nije u mojim rukama. Međutim, ja sam prošla apsolutno sve moguće ishode prošla u svojoj glavi. Apsolutno sve, od najboljih i najpozitivnijih i najidealnijih po mene i moje dijete do najgorih. Jednostavno sam sama sebi prošla kroz glavu svaki od tih ishoda i rekla sam vrlo jednostavno, ja prihvaćam što god bude bilo. Ja sam takva, ja drugačije ne mogu. Ali nisam se uhvatila grčevito i emocionalno uz nijedan od tih ishoda. Znači, ja sam prošla i najnegativniji ishod u svojoj glavi, međutim, ja se nisam na njega fokusirala, ja sam se fokusirala na najpozitivniji mogući. Isto tako, dakle, molila sam za snagu i izdržljivost da bilo koji ishod koji treba biti i koji će biti, da mogu sama izdržati. Također, ono što je jako bitno i što znam da je moj partner napravio, jer je jednostavno takav tip, je isto to napravio. Znači, jednostavno se fokusirao samo na ishod koji želi i koji bude najpovoljniji i za mene i za dijete. Tako da, eto. Također, ono što je jako bitno i što zaista moram zahvaliti svakom od vas koji ste me pratili na Instagramu i na Facebooku, je to što sam vas zamolila da molite za mene i za moje dijete, i znam da ste i vi tome doprinijeli i zaista puno pomogli. Dakle, ja vam zaista svakom od vas pojedinačno, kogod je molio za mene i za moju curicu, zahvaljujem od srca, jer zaista znam da ste mi pomogli, isto koliko i doktori i liječnici, i njima sam, znači, zaista stvarno zahvalna, i pogotovo svojoj doktorici koja mi je vodila trudnoću, dakle, Marini Ivanišević. Rekla mi je da ju dam u novine kad sam se počela otvarati nakon ovog gela za indukciju poroda. Znači, rekla mi je, eto, sad me daju novine i to je to. Tako da, eto, ne vjerujem da me gleda, ali svakako, eto, hvala i njoj. Danas znam da ništa što se desilo nije bilo bez veze, znači sve je imalo svoj razlog. Ja zaista, bez obzira na to što se desilo i na sve probleme koji su tu bili, ja sam zaista na kraju dobila u potpunosti zdravu sebe, psihički, potpunosti da kucnem u drvo.
i isto tako u potpunosti fizički zdravo dijete. Znači moja djevojčica se rodila praktički u terminu, u 39. tjednu, i potpunosti zdrava, Apogaf, znači 10 od 10, tako da eto, to je to. Ja moram biti jednostavno i jesam u potpunosti zahvalna jer to se ne dešava svaki dan. Tako da eto, nadam se da ste nešto naučili iz ovog videa i ako ste u istoj situaciji, eto, nadam se da sam vam barem malo pomogla. Sve će biti ok, sve će biti dobro. Eto, bok!